in this update. The government says underlying inflation is heading in the right direction when you factor out the war in Iran. Annual inflation has reached 4.1%. That's up from 3.1 3 months ago. Internationally driven tradable inflation has surged to a 3-year high. But Finance Minister Nicola Willis says domestically driven non-tradable inflation has fallen to a 5-year low. It is an encouraging sign that the underlying factors driving inflation are being better controlled by our government. A Māori landowners network says iwi council partnerships improve local decision making. The government's announced more change to its Resource Management Act reforms, with a plan to throw out mana whakahono ārohe, which were allowed under the current RMA. It's arguing they've gone beyond their intended scope into co-governance territory. Taire Whiti Whenua Charitable Trust Chief Executive Hilton Collier says the deals help avoid future disagreements on land and water usage. Always better to be having these discussions when we're at a time of peace, not in a time of war, metaphorically speaking. Auckland councillors have begun debating offering ratepayers a compromise plan for housing density. The Policy Planning and Development Group's looking at an amalgamated option based on iwi and community board feedback in the face of new government minimums. Scenario A solely meets the latest government requirements. Scenario B increases density around high-frequency transport networks. And if confirmed today, staff will start preparing for public submissions. An independent inspection has found serious concerns at Spring Hill Corrections Facility, with staffing issues affecting prisoner welfare, security and rehabilitation. The Waikato prison population is nearly 30% above its original capacity, stretching the site at the seams and pressuring staff. That's news in sport. More change at A-League champions Auckland FC. Belgian attacking midfielder Louis Verstraete is the latest player to leave the club. The club have secured a transfer fee and agreeing to allow Verstraete out of his contract to head to a Belgian club. He's reflected on his time with Auckland FC in a social media post. I think my favourite memory with Auckland was the celebration after winning the grand final. Familiarity in the Australia Test cricket squad for the looming 2-test series against Bangladesh. Captain Pat Cummins, fellow paceman Josh Hazlewood and spinner Nathan Lyon all return after recovering from injuries. The first test starts August 13 in Darwin. That is sport. Mawhai ora au rātu le tala o le tau i aso te itasi ona o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. O le rau e whawhunga i se o tō tongana o tātou tala i vai whanua ma tala i tala ngala ngana perentani o le rivaeng o le awoli. O le aso lua le reia aso lus fumatasi o le masino i ulai lua afe lua se fulu maleono ma no le ngā lua ma lo le whai o le whaiva. Ala wengana i le tātou tala o le tau mo le somala so a tau mo au ki lani mo Samoa. Pe ona wana meile lo fiso le vai tau wa lava i lo nofo si le fia. I winga o le tau i le so ma le so a tai au. Ala wenga mo le so mo au ki lani whamai langi le le tau e angi malu mo i fo i savili i le reia so lua mai le tu i saute. O le mawhana mo au ki lani le so is fulu ma le whanti kiri. Le manu lui le poa na nei o le apelasiantu le ia lima ti kiri. E ngoto le la i le whiawhiana nei le lus fuluwalu minute e te ai leitu la e lima. O le wengo la soan tai au mo au ki lani o soane le la i le lus fulufitu minute te ai le fitu i le tai au. Pa mei o le a au aua mai ono yeina iuanga e ma tele i teimi o le tai au sa vili mai le tu i saute sifo e whialoro le malosi o langi mai inisi o teimi o le tai au. E matalo whantu i lole i le rivaeng o le a wauli i a inga wo mai masani sa moalo ma futo mai lunga o le tātou wala leo o le tasi ono tesi ma le tasi whamo i sa mo malo ngā lue e malo fo i leo sa i ma le tau antai tiutu ma ngā luenga e pei ona whenga iai. O winga o le tau i le somo sa moa o au e whiolono le malo si o savili o le tua o loa savili mai saute i sa sae o loo wha wau pēr o na awhiai sa moa mai au mai ana iau ma timpopo o a awhiai ia le atoro.
O le tala fia leo iei se fautuanga po o se laptainga o wha mahalusia mō lauwhanua uma o Samoa. O le venga la mō le sofa mai e awa ni siu taimi ma timpupu e to ulu va solo ai. O le venga mo le soa tea mo Samoa o le aiai ia nai timpupu. Tulanga nai piore iei winga o le tāwi le so. Ia joai fwy mo le soa tea o le nganta mo i tātou nei au kilani. Ai whapefo i lo tātou wha sirumanga i Samoa. A e fia i lope ono lo fia lo fale i lo lunga. Si aki lo whanua i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi. Si aki lo toa tusi pele ono a fia ngō fia lo mauta i lo lunga. Tala noa i lo ainga i me whai pe ama mawhati munga. Wha ama mama tewo tua maota. Tātou te le pōlea le tau. Ai mawhai una tātou sa uni mo fisuia i ngō winga le tau. O lo saonga le mu i taimi o lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa.
lato, o tama fo I lato. What to feel if I to fire solo? I will melody po. Do see I oh my po. Now let you follow low. O tama fo I lato. Tell fast say I'm a toe. Say longa only two in my fire pulo. Say longa only two in my fire pulo. Radio Samoa, kasilima ivokuru amo. Alleen chemele mula wansi le radio Samuel le ringa ngola woli le wa se antu ya se fulu male ono midu tu tene le July lua e le tu fa woli le su fongola tru mai au kilani New Zealand radio Samoa tasilima I tolu amo ya maletasi ono tesi maletasi fa mo ilo tanto fa siru manga Samoa malo le fa yo le faiva a fifio mai matala mai au I le polka me la woli ma fongo mo se yo le July fa e le afia nei talo sia o le dao so longa le leia ngā wenga tiute ma whaida lo filima e pira ngā pāti ai lo taupa ia malo tau manu I le vaia so lona tonu nei o le masina le yu lai e pe o le tātu unia o le masina o le vaitau o le tau manu lo o le mele I tātu e manu lo le po feo lono le tai au ia e mawhana whana le lei mai le a wauni pe a pele sulu mai ia ave o le la ia e malo le ngā lue malo fo I le tau antai titi pe tele o le mepi toi sili o na tā wolo wha maoni I le ngā luenga o le download tausi ai nei o tātou ai ngā. Ia moli le wha malo mona wha tai le vtalinga ia te tia pio ni hele tau maftanga mai le tāuna le la se uri we fo I stimulate mawantu le o tātou maftai le rifo I vaengo le a woli se o le tulai wha e le a fia finei ia mai ala dauna tā pena mai lea o le fionga ia le a tau savema le polo kalame le nganga I fo whaiva ia se ia ulia le wali tulai ono le fia fiana nei ia ona tau tau ma vai ai fo I la ia lea Jantu tele ma futa I le tengi masani ya nafi ona o le sasu ia le sema I le tau I le to se ai o le sungola o ia tawai ia le no toi tele mai ngā ruenga I le tau ana le la ai faila utala I le talonga langa e afu le umane le temi o le programa le tau ia ua uma tuai fo ia ma le talonga voi le o le sa idinga o le champini o le lalolangi I le talonga o le soka na Mawala lo tama ia no foi lele tama tai highlights. Ia pole fa e monga mai o nisi o vaenga ta o le talonga. Ina o ma never foi le so nafia. Ia mai faila utala so le. Tonu o le majority o le talonga antoa. O le ana fai ai os fa inga.
ale aua Sepania po le aua Spain lena champini i le tasi o le ai i le ailea o le aua le ali o Messi ma le aua Argentina i le asole ana nafi makua le ai se avano na pau le tangata le na ia se feina mai ia Argentina mai le ono tele oni ai e maua e le aua Spain i le asole nafi o le lato kipa fia ni os whainga Spain na watu na o le tangata le da ia ma le pau alu waku poloka mai le o ngā kongu poloka mai i le ikuanga vali poloka mai le iku kaumaka ia ai foi mana ia ana ele i taulia ia ona o le tūlanga foi lele o le offside ia mai o te leilo i pena i tali tonu pena i so mawhauwhaunga e ono malo ia Sepania ia Argentina i le tālonga na whipea a fua i le whanga solonga le na whanga solonga i tālo o maratua o le aua Spain le na ta ele mua i lava le aua Portugal le ali i Cristiano Ronaldo malana au le maali e fo ia o le a o ngā ele e tua oi Spain ma le tunu o Portugal e tua oi i le nau ele ia pe o le ala le fia o Portugal ele i langa ele ki kula ko ngai lo Spain ia e wila ia tanto wa ono sa ia ko wa ile se ka longanga ia wa ile le fa ile lo fali wa le ta longa e curioso ku kongo le au spea vo ile le ai fo a Spain ai ka va mai le au ka anolia Argentina le mau foi tiong fa mai le anga le lo fali le anga le amre ai sila mai mo le ile fa nga solongo le ta ia pia no faiatu taule maua e Argentina se polo e le afa mua ia ma le afa muli o le talonga e tau mai e ina e le io aku Spain o ka faori nga o aku mauki ngoa Spain e au lia e le latou au le sa ilinga champagne ia ma o i latou fo le o le a avea ma champagne o le tamu le sanga o le soka e le nei fo i tau sanga ia o le ungala na o le tamu le sanga mo le nei a vaita ai ole antoi amata foi ona toi ta pena ia atudo uma ia mo le isi fa tau sanga le fa ia le isi ta sanga sok lo no wing ole tau sanga i lua fe tol se fu ia le ole a fa ia le isi ta sanga sok ia isi fa ka tipo filme le la fa ia le da ta sanga ia le fa tu le vaing ole woli e ona pa ia le tua o tau suina le povai ole le tono le fa ta fa tau langa ma le fa ta fa tau langa ma lo re talo malo foi le on sai talo si fo o le da sa mo le no e fa si na koma fa si na malo long ona toi fa wa wile o le winga o le tala ma wo se tai mi fa se malo long e wa o le tonga le wing e le se ngar winga foi le na o le lotu e fel sa e ye mai si mau sa winga e fai tua mai ia e Michelle vale tau singa leo le la fuma moi i le taimi e vala awa tuai i taimi whainga tā i ma taimi fo e whenga iai mani puanga ia o lo o whapea lava lea o na tau tuaina e lo o tau pa ia ma lo o tau maman talo whantu fo le nei whainga lea woli pa anga masani e le tātu wala leo o nei tamam tida mātua o lo whapea leo na tu i meile muli panga i tau na mo ta malao e va pe foi no fanga lo tau si ai lo tau soi fu malo lo ina o mai o luo o mai oi e o mai ka ko ngi va ngo la ya e ma fas ka si ngor ngi ya woli wa ingu ka ko fala au e o be ia ka ke ko e ma ka ko pisison ai e ta o le fai ma e ka nga pa ia fala yo a fai fo na inu ia sa vai fa le natura va ia ese le vai fa natura ese me ka o le vai fa ka lai e ngangi ke wa ka nga per me nga le vai fa ka lai ku e va de ko oi ele ingua la vai fa natura a fa yo na mai mau fuala au yo le fo mai ya in e fa longa ku foi le wole me fai wole nga kia pe wole a nga foi ia le na fuala au ya to le ise sui ko e vili la fo mai ko e anu ba ai la fo mai e sili le mau i mele le sili foi le pui nai lo le tau tonga fitia o le son nafi o le na ma fa so ai mo le fionga ya le o nai Sabrina Fale o le tau tōmana o danga lea le Blue Spur Consulting Limited o lo ngal we fa tasi ma le pule ngā nua au kilani i le tau mawhai le longa pui ali i le pa ia ma le mamalo le tātou o tiro
Ai misi le tātou ia la lama papa au I dai mangele. I le taimi e ono o mai eini lo longa mamafa, ia ma taimi foi, ele I o mai eini lo longa. O lo o whaapea mai ele fionga ia le au anai. O lau ma tā whaioi, ia ma le tātou ngā luenga e whai whaatasi. O lo tau ma whaile e whaima siaki kali vai o lo whale. Pe ele o la ingi vau I lunga I ngā, ma kumu ingi pala mangi la pisi. Pe a whaile o lo whale mau, whale motu lea. A whai o le whale mau tutongi, ia ngā, e ele temi o le tausanga e whai e kā ko kiring. Ai le whapea lao le a e whaakari e lava se I o le kemia whai e le kiring. Ia pe o le spring clean, foi le maa sangi o le whai. Ia, ia wa le wotantou wa I e le swing o le tau le pei o na sau le nei vai tau. Ia o ar ki me o le winter so le wo sau e foi ma me yo ki munga maf. O anga sau ti munga o le makua ma falava. O lo o fa manatu mai yaila, fa mai. O tantou I nai mangel. E lua ni vai tafe, ia poni ala vai te tele. O lo fa pelea o na faingo fie no lo vai ka ko I ngai mangel. Ia ma ua kele fale nga. Ia ua lepa I ma le vai foi lele lunga o le lau ele. Ia le na fa yai ni sio ngā luenga fa lau tele ina ni sio ala vai. Le fa ta fe tuele da soa vai o ele sam. Ia ka lusia la o le aka usosongi le ngā mea. Ai a fa ye po local train I tonu o loufanu. Ia po le mena I loufan. Ele se mea na le Auckland Council le fa. O le matafa yoina o e maa umai tanto. O le fa a mautino o mama. Ele o yengi fasila au ele o yengi kanga pepa. E mi se lava me I o alawa. Wa o isi alawa. A eva ai e tui fafofo I lele po au tafo le fale. Lali, makwa ngongo ma ya vau I lunga. E piko la I lunga le vau. O le mafia fia o le palapala ma le pifu. Ngai a linga ola le vau. Ia lua tuai ma le vai to ai ina. Ia kimu rola ia le. Eva I le lolo vai o au tafo lo mo tapo lo lau. O le whaamana tula nai pio na whaatalaro I nei le asona nafi. E silia le puipuia, nai lo le tautonga fitia. Ia koe ngā aso la whapengi. Le le makua maanga ia maile la. Pe a whai o ngai mawhainga e pe ai lunga se ap whai. Ia o le kaimile le iangi e ke pe a maalia koe lunga pe whai tamiti. Ia sausisi e pe. Wa ai wha le lei. O le memo mua, wa i lau saunga lemu. E liria, e le au nganga e alulunga. A whai fwoi e la iki ka maiki, e le au ngā fwoi ngā alu sesi I lunga. Ia ele leila no wala au iei o le co-agent. Pe a whai o le whale mautungi whai ei tole. Se o le mako ala vai lea mako a po loka ke mingi pe a sauki munga lo vai o malaloi. Kaunga whai isko ngā ruenga lo whai ni vai tak. Ia o le au ngā le ngā kongi lau rent. Ma e ko anga voi le ko kongi lau rent. On time. Ia pe to tongi le taimi le wha tūlanga ina mai. E le agent ia po le landlord e to tongi atu ia a whai whai singa pihai ia kauma whai e wha mua muara ngā pihai ai le wha peo le wha misi le vai aso e kasi ia koe wha misi le vai aso longa ia o kore vai aso longa koru o longa winga e wha kore winga le mele la kongi ia o na tupu e lo le o le mea whai lele wake ia le wa e wha isa me wha misa fui o e le agency ia ele lo ele nga mafuinga kuai ma silo ma pihaina wa la wafu ia la wa toki na lo fale mo tong ia ona iwa nga na ia fu fa ilo antu le riting me la wo e a mata to wai mata la to ile ta to ma tanga va talo fan 29 ia sina leo a leki for rainbow ma inga le ma futa mai nai le fi anga to a mua o lo fi nga ye fo ia manga wenga to ka muta ia ma lo ali le au solo ia ma e fiengi fau pipi o e fie funka ko la papanga e molo ngi ya solo Rachel Sifo la inga dai Point England e au kilani Sifo ia ma lo va tai tole for vili male inga le ma to mai dai fe Melbourne Australia e ma lo la via to le soifu mo ia male langi ma tina ia Selina Siosi ia va tele le ma to mai le ringa ngola uli le wa se antia lus fulo male vanu milute o te ni le July lua o te mile ya nei e sia ki le vai ma so wala ka vale fa ola ma e nga e pikil fa na wa o pe fai e o le dai te nga e pikil fa na wa o a wala telefoni tono le ta vale fa ani mai fo le e al wako e wa nga o isis po au fili au lo ma u ka ringa au
Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard. Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Turiki, all together Auckland. O e sila fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai aiona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Tā lofa lava o te roa. O le tala fia, ua whaiti te nei tausanga mai le ono se fulu e 5 tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino I nai pola kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. E le esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o le soifua. O le alafo fu atu I lau pusa meli, ia le pusa mo susu enga ma wha ata o tau fale. Ma wha manu I atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le a maua fua pusa ma mea whainga luenga. O le whaatino I no ia wha ata ma suenga e tai lua tausanga ma lafu atu. Se ia o lava ina I e au lia le fitas 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave I loa, ma maua a unga o le kanesa I le amatanga. I suenga ma wha ata o tau fale. E ma whai o na tonga fitia ma le manuia. E le ai se te tonu. E vave ma whai ngofi. O suenga ma wha ata o tau fale. E ma whai o na wha asao I nai ola. A maua lola pusa. Pai loa. Le Shine Dental, susu mai I le lātou whalefou. Po te le ma mata ngofie, il whaia fōle siaki au o loa, whaapele ni whawhampi e tasi. Moe wale stala mai o fau mai I le Shine Dental, I le nao le 5 selau I waiva tāla. Whaia fua quotes mo le wins ma le ACC, patasi ai ma le whai fua o tong fitinga, moe sfun waluto sanga ngai lalo. Le Shine Dental, hawhia mai loa I le 5 Great South Road Manukau. Telefoni 255 255 Shine Dental, your smile, our passion. E ia inga whapito.
sesi faya o ngā pei o mama Tenga mai ono o langa ia I ila Amene seki men sasa ia ila Pei o whakuanga shoko inga pe ale pisa O ki whalongo ni engi o karinga E uru fale aku ai sole se kukule nei Pe a whai so a iuka Fautuanga mo tupulanga mai le puni ala va ma casta feel style le dei fo I vai ngola woli ina o to lus fu mal tasi minuto na tale o le tu line tolu ya ta fo le ton on tu wale le tele wa onga le fa na wi le ya so mo mo ne o le kwanta no tolu wi le toi fo I tu le na ya no fa na wale tu ia onga o le ni fo ia tau sanga ya fa fo dai ni ya no mo di fa na we le ma lo si le wa ile e kia kabanga pe pe mo yo ngai mai ia po le me foi nganga o inga le yanga po ngai lunga ke fo ia e ke rongo fianga ka ngai mai e ke kango ko ngai fiva e ke ka kango ko le pakua ai oso longo winga ngai ngau ano Arkanga ka foi lele o lenga fa mai o kwa mai ar ka ya ale wo mengi le o ringa ai karkarango mai ya e ka mai nga o le makwale fia ro nga ka le au ya va ile le se no fuanga mat e pa ka le ye la ta vali o meni o sala ta vali se mo me tupe mai mat o le makwa mai mawa nga ku pe ar nga me o sala ya e mafu mai ona o le tanto fa tamala Afe nei ni vai ni leina sama vui vase popo o nei au tafo le wala ile ilumo la wala ina il bele ia o ngarfan o loro ele mfinga e paka ida e tene wala la wa fa ngai na le Auckland Transport e tapu e yata ele na le au tusika bak o na fo we ia la tuta vale nei fiwa e ye tonu me puata e pu ko ile ka na ka ke fi wala ke pepelo ma e fa ki o fa mai ele o Io a vatu le antono ta vale nei te pakasi ia le tupe mai mauna tupe o le vai taule ni o le ne foto afa ilo mai le so ua si itia ilunga ia le ka ko inflation ia o le ale me ka o le inflation o le malo si anga leo lau tupe fai ia u fa tonga ia a fai o le te fa pe ma so wa ka un ka di so fu ngargi vai ka ia le ka un ka fa tesi male tasi percent o le usi tia ilunga ile tausanga le sim van to the o mele masino uni ile ni tausanga le mele tau o le inflation mai o lo famba wina mai le ton o le lua tausanga o lo winga mai le tausanga lua fe lua fa lua fe lua lima e o mai le ni tausanga lua fe lua se fulu maleono o le ala mafuanga ia e mafua mai le alu ilunga o tātou tau o le pingisingi o le kiso ia ma pingisingi va lele e peo le tūru la I mai le I dai fea sasa e tū tonu e le fevanta wa I le o Amerika o Iran I sala elu le panona e whaia la korkawa ai ma hoki fa solo atoa i tātou e le rei tau mai le tausanga na te anei o si tia ilunga ia le afo ia le tau o le pingisingi luas fulu ma le fitu tesi ma le 5% ia le siitanga I pei o ne iai ia mai sa whapea leo na fsosoani iai I le siitanga lewa iai nei le inflation rate I le luas fulu tolu tesi ma le 5% o le tau o le eletise siitia le ilunga o le se fulu 2% ia mai sa fsosoani le siitia ilunga le tātou inflation I le valu tesi ma le 5% e pei o na iai
O le kiso, o le makua maulunga o le si tanga lene iai. Fitu se fulu ma le 10%, ia ma o le sa so swani e ave I lunga le rate o le inflation I le fitu tesi ma le fitu pasene. Ia, mai iei mawha maunga ia lo ta uma iei I whamai. Na taupa o la titi le tau mene o suau ia po oils e le suau ia fa ngai ko ka e le ai oils ma fats o longa winga o me fu ia fa ngai fa ia ka ko ia sa fa pele ona pa o e le iva tesi ma le 10% ia nga le ki fsiri mai o le winga o nga me ali o le inflation ali funga ia a we ke pot o le wa umanga o fsiri ko ila wole o lo fa pe mai le tala o le tau lea ia po le rates e tu I lunga o le tau o loa ma au nanga e mafuai ia ona tanto I loa ia le ese senga o le malu si anga o lau seling pe a fuai tau sanga ua mawai ia o le selau tau sanga o le selau tala I le temiliti e le o toi tutusa ia pe ua le tutusa lo na malu si anga pe a fua I le lua tausanga taluai. Lua tausanga taluai o le na malo si se lau tala I tau whiololo o loa I te maua. Ai ale di vaita. Nga umanga uko lau ka vale, ia wha kaulo ma le wha taunga voi le wha iere kuko le fief. Ia ngā ala ia le. Ia ne wha tau whalo le I lau se lau tala. O le wingana, o le mele ta ua o le inflation. Ai misi ala pe a si tia I lunga o lona winga. Ua atili a inga taunga ta, ia le soifuanga. E pe o le iei tātou le rei vaita. O le ala raka ko mea e whai. E whesosoani mo I tātou la vaia. Ia, o lono winga, e te tau ona toi whitu nai, le whainga o lau pākiti. E te tau ona e toi sila I le mea nai alu wai lau tupe. Pe o se mea e te tau ona wha alu wai lau tupe. O le ale winga o le akala, uma le whailau wha taunga le wha le o loa. O nai na e arwantu e wha tau mai se pepa moa. Ia na whaatau mai eile, ma le sosi, ma le masima, ma le whanau maka. Ia po le kale fwoi ma le alava. Umala na whailau whaataunga na o le mea whai eile mea ai. E o mai luma kongi lau whaakau. E koe apa ku fwoi le sugaraki. E koe apa ku fwoi I le loli. E koe apa ku i le whangwing. E koe apa ku i le pulu. E koe kango ku i le pai. O mea langa. E pule ai alka maloma tuai. Ai, o nei vaenga la itia, e mawhai ona e tau fia, mō le teimine, ia ona o le taunga tau le soifuanga. Ia a whaiwha o le te tau sami o I le whalawhai ngā ruenga I lau lava sele. Whamatai le I ono o le teimi fwoi le ono ta pena mai e ia lau lunch mai le whale. Po le a le toenga I le pō, e ala mele kue kongos container ngai saule ma oi I le ofisa, e ki alua o I e whaavela alu ai kongoro ka awrepe awhiki ai u. Alu e avela ka awrepe apaka mamma o I se simea. Ia nga whai ei leo lau kausa maanga. E ko kongo lau ka awrepe a e le fie share vaenga nga e oako e lengi lanchi na le kou kampangi. O nei vaenga la iti naim whiona whaasau I nai. Ia nei te le. Ona ua makua I alu I lunga. Ia le inflation ia I tātou le riva I tau. Mana tunga pe lua eva yestal wailen CTI lunga le official cash rate ye pole OCR pe on CTI mai le ko vana le faltu pe New Zealand o le winga le dambia ua toi CTI lunga le tau interest rates o le winga a faila ndonga tupe le rivaita ya e makua I kaunga ka ale na ndonga tupe ai o tātou la ia dongia tātou mokis a fai o lea e fixed rate oi pe le e whaatu mawina I se pasene stasi I lau interest rate o lau mokis. O le kimirangi, o le makua au ngā o kamaranga. Ia wālai, e le eise mea o suia. O lau pei meni le ave o le whale tupe. I no ngā tupe nana whaata wailo whale motu. Ai a whaapea o nai flexible. Ia por kama waile le alu lunga alu ilalo I fuala le le OCR. Ia male kako inflation. Ia longo wingara. Ia walua koi fo ilunga. Ia male tau o la wa mokis I le rifo I vaitau ia ai o le mai e masalo toi foi le si lo ilonga ale fale tupe tu tonu le afo o le OCR ele masino se temal tu sangal de a fuara ia I wa le wo si ilunga ka ko inflation masalo ila uia mai tau ti masalo e o atu ia se tema o ko si I foi ilunga le OCR
Masalo e o tui wa lewa o lua te sima le lima. Masalo o tui po o ilunga kompasing. Ai ka lo sia. O le a ko maua i pei i. Wa o le mele iei pe o na whaiatu. O le wha te inga lanta mai ana. E leo toi tusa le malo si anga o lau se lauta ala le na iei le lua tausanga tanua. Pe a wha tusa mai le lua tausanga. Le wa tātou iei ne ia iulai. Lua a whelo sun maleono ia. E whai le warganka ia langa ia fitu na inga. O le ale me kaunga ko. Le ale me kaunga whakau au. E whai e ia tātou taumaf. Ia e mi se lewa le tongi ina o tātou pili. O pili e le mawhai o na tātou alfia. Ai vai. Whai o nei e lau telefoni whi awea o nei e se plan. O lo wha ngā pe kongi le pili le masi. O na e whesili i fole ia o oe ia te oi. Pe e ala ngā te tau ona whai pe lau telefoni whi awea i dahi te tongi le pili. Ia pe le au ngā i le teimile nei. O na wha muta lau plan. Ia ai whai ngā o lau credit. Ai a whai fo nei o lau internet i le whale po lau wifi i le whale. A me le wha o ngai. Ia le tanto wifi i le whale. E whai e iau wala. Wa o le tele o tanga tele wai teimile. O ngā ua wha o ngai ina mea na o wifi. E whai e ia la tau wala ua. A le wha o ngai ina le messenger le Facebook. Ia e wha o ngai ina le mpolkarame fo i lele o le WhatsApp. E aluai ia le kako wifi. I nai le whale ma le whale whai ngā ruenga. Ia. O nai mea la iti anai te tango o e whetu tu nai. E mawhai o na maua i se le ni fo i lele whaasau. E kau so songi le lau se lau ka langa e kau le la vai lau whaatau. I le aso ia ma le fo i a vai aso. Ia, talawanti ia tis seta Filippo Teniseli, Arona Sila, Jean Collins Bursell, Teofilo Auvaa, Walesi Jane, le mautomidai sini, Uproot, ia ma le a inga va before ia e seta tango mo, Al watu wai ia pasi ni ko lau mara ainga le mautui nai o tara. Moli va ma deisi a pesala. Ma loa ri le whai o le whai va. Io o le kūranga ngā le ui i kako. E fōlinga mai whoile. E peye ngā manga ia ko le masingo yungi ma. Ma le masingo i fui. Masingo mi. A le fōko e aru lungar ka war soi fuanga so le ka fiolai.
pele oe I le anganga I tumalo o le vai maunga o le faleanga fulu lena o pouia e se fulu o le fale o mali e toa ka pio mai e to fai ono o le matua a fifio asima le patu mai ngai to Maliu mai lawa na tai manongi a manu matama pole no foi tu ainga o fua tamanga fa to ia le manu o le maota e tai ai le matua tapu o ta lalo niue e malu I ai tama Vale fatu o le malai fono o ta alo se ilena e te tiwai I le lalo langi atoa Ka pio mai o ta whai ono o le matua A fifio asima le patu mai ngai tolu Maliu mai lawa na tai manongi a manu matama pole no foi tu ainga o fua tamanga fa Tala no ai te ne matama tubu mai ifa afia fianga numero tasila utupulanga moata alo unu o te tiwai ile nei vasa afio mai o te whai ono o le matua afifio asima le patu mai ngai tolu Maliu mai lawa na tai manongi a manu matama pole no foi tu ainga o fua tamanga fa Afio mai o to whai ono o le matua Afifio asima le patu mai ngai tolu Maliu mai lawa na tai manongi a manu matama pole no foi tu ainga o fua tamanga fa Patu saina Ise apa ela pi Pose pisu pasili Pose masike ke mai piti Pasina sa pasui Oni tamato bali pi Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele
se motoka. Malole soifua talafalawa o se mere whafonga I telefonu le Radio Samoa. Mai Amerika ma Kanata e 5% le tariff po la fonga whaopopo mo loa au inatu mai Kanata wa fola ane nei e Trump mo nisi o loa mai lea tunu o na waia ta ua e tali atu ai I whainga lea talawhea ngai a Kanata I o loa au inatu a Amerika e pei o taawale a wa malosi maisi o loa dairy. O tono le isi tolu sulu waso le aso mai he wha mamalu ai ia suinga ai le tau mata le ate le se awhianga I whawhatawa inga re wā o ia tunu tua oi. O le whamtaranga ma le wharepae pe o na riputia le BBC o tā uai o tariffs e talawhea ngai ia pui ai pisi nisi Amerika. O le a apalai fo ia la fonga whaopopo I o loa whea vea I le wāua tunu e lua I le a whaina pe o ni o loa o au fia le la marienga tau whawhatawa inga sa o loto le ana whaia mua e whaingoa o le USMCA. O lo iai fo I lava tariffs e 25% a Kanata o lo tuina I nisi o loa mai Amerika e pei o le uamea, alumini mata vale. Na whaamata wane fo I Trump e ua ina tutongi I Kanata ni la fonga I le asu mai afi e sa sawane I ona tonga wao leo lo le lea atu I a ai latane o Amerika. I Guyana, wa whaero mai le whainga māloa lea tunu e se fulu tino maririu, na mauane mai le waa lea na sae I ngātai whaleo lea tunu I le whaai ungo le vaiaso na liputia e se lau tolu le pāsese na iai. O ripote o pitora tamai o lea whaalawalawe o tā wai le CNN, o lo iai le papolenga e mau o lunga atu lea whaio le au maririu mai lea whaalawalawe, ma o lo whita ua ina fo ia fōringa na whao ngā le au waa, whala au whasaina o se tasi leo mafuanga o le tūra I mai o le whaalawalawe. Whai mai o le whaalawalawe na tupu lea stoa nai au lea sosana liputia I ona surfitu tangata wala vea ina, e au fiai matamaiti e toa sfururima, pe ta ia le ito iei lava nisi na whaasao ina mai tanu mai lea sosaa. O le kapeteni mai se le au waa o tau fia leo pe o na wha mauri mai le minister o ngā ruenga lau tele, au lo o wha o pesa I ringa, au le waa o wha le tonu o le MV Barima, e se lau se fulu ono le pasese ma le au waa e se fulu fitu, na ngoto a o malangane mai le lau mua Guyana o Georgetown, a ngā I le nu o Port Kaituma. Ta awe ripote le kapeteni le waa maniso le au waa, wha mauni al whao ngai no marijuana, ma lo iei fo inisi pasese na lawe I nane lea sosa, e le o iei ngoa I le lisi o pasese le waa I lea whainga malanga. I Spain e fōringa o whaai uputa le wha manatuina le manu malo lea tunu, I le ipo le lalangi le soka, ina o liputia mai le so le maliwa se tamaitite se fulu tolu tausanga, ina o tupu se wha lawe le tu I matu I se sifo Spain, a o wha o waifi fia ma le wha manatuina le manu malo. Ta ua le BBC o se Fountain, wha le tonu le tumalo o Salamanca, e to o lua isi tala wau lo manunu ai fo ima se tamaititi o lo wha le tonu lo na mai, na a fia I le wha lawe. Wha mai sa whai se fia I te tonu le Arbor Gordon Fountain, ai collapse pe pa ua I lalo vaenga o lea no fuanga, ma afua I le wha le tonu. Wha mai ua whipea e iai nisi I lunga o le vaenga na solo, ia matupu ai ma le wha le tonu. Longo ina leo ma ua whaina Yesu e suenga, pe ona si la fia o Spain na whaia inai Argentina I le finals o le ipo le lalangi le soka tasi le leai, ma o le whaalua ai leo na malo Spain I le ipo lea, o le malo mua o le lua afe se fulu. Whai mai le BBC o le amatanga o le masina nei na maririwa I fo I tangata to tolu, a o whaia fia o ta longo le ipo le lalangi I Mexico City. I le Pasifika I Fiti, o lo ngalue nei le whainga māloa Fiti se whainga whaavae, o le Diaspora Policy, e taula I le whaamautinoina e iei matawhaioi au tua tangata Fiti uma I le lalolangi, I le whaalautelei o le tamau ainga le tunu. O le Minister o vai Papua Fiti o Sakiasi I Titoka, sa iei ni usira talwai nei le sa whailo iei masui whaapisinisi a Fiti, o lo iei malau investors. Ta ua le Minister o lo o whaatelei na pere nau o tangata Fiti I New Zealand, Australia a Amerika ma Europa I le atunu. Mai leo te mamau o na mai a leo le tapenei no le whainga whaavai lea mo le ave atu le kapeneta e whaapasi ai. Tau noa Titoka e tā watele le diaspora ia Fiti e meise le tamau aingo le atunu I tupe talafo mai tangata Fiti I atunu I whafo.
O whaeroa ripoti rebeida New Zealand, o le isi whasa rau mana iwa tangata whiti nā ngā i atunu i whafo mō ngā ruenga e mai te tasi i le 5 tausanga le umi e ngā rurue ai. Tala muni mai Vanuatu, ua whaasila le wā ai tau o Vanuatu le mō ngā la, o le a awhia i le atunu ua meise lava i waenga i le tui mātu e peo i tū mālo o Toba, o Zanma, Penama, Malamba. Whaelo wa iei nei le au nino i le Pasifika, wa whaamawina fo i le mawalalo le suawa i timu mai le tolu masina taluai. Walapta ia le atunu i a whianga o ia mu ngā lai whaatuanga, e ui o le ai lava nai taimi e timu ai. Wa whautua ina tangata, whaasau le suawa i, ma ia tāpena pena mō aso e whaititia i le sapalai, pe a whai e wha wau wha umi mu ngā la. Pautua ina whaatoanga, ia tau mawhai e whaasoso, ia le au whai whaatoanga, ia tau mawhai e whaasosoa le leire suawai, i teimi whaapea le ngata mō whaatoanga, whaapea fōi i la fumanu. O isi atunu le latana i a Vanuatu, walapata i fōi le au nino, whaeloane le pānami o Papua New Guinea, James Marabe, wa wawe nei ngā ioilo nā tunu e whaamautua lo o ia tāpena, ia mai leono whaititi o le suawai i se teimi o inuma. Whaelo fo i le vanga puipuinga mo whaala whaafose i a tonga, wa mai a whona tanga i le mata upu ma wa amata tāpenanga. A wa whaelo e fiti, wa ave ese le malo se vanga tupe whaangana, mo teimi e titi e le sapalai o le suawai, pe a whaale tonu le tala o le tau. Tala nara Radio Samoa mo le nei aso, soifua. Ua mawhai ora au rātu le tala o le tau i aso te tasi ona o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. O le raua e whaafunga i so tutonga nao tātou tala mai le Pasifika malalangi pe ora funga rātu le ama tāperina e le whalatua i a Miriama la la toa pomari. O le amwhai ora e to e whaafunga iei i le tula e whai le whiwhirei au le tumirei o le ua fitu mara whamiru te puteni i le tula e tolu talo whātua i lea i mātua e le nganta i leo le whana wa onga o le rāwhai wa tu wa onga o le reia solua ia mā lo te waiti o ame i utou e mai lea onga i le reia so wa i lo fusi pa ue wha mau e wa i lea i utei la itina le wha mawane o lātou fusi pa tono le tā wale le lei o le wenga nei le tātou tala o le tau mo le somala so antea mo au ki lani ma Samoa pe ora ora mai le official va in tau mo lo si le fia o le somo au ki lani fa mai langi le leile tau e angi maluma i fo i savili mai le tu i saute o le mafana o le e i le so se fulu ma le fan tikiri o le manulu i le poa nei e 5 tikiri o le angoto le la i le lus fulu valu minute e te ai le 5 i le fiafiana nei o le vainga mo le aso antai mo au ki lani whamai o soane le lai le lusful fitu minute te ai le fitu i le tai au whamai a wawa mai o le ieina i wanga i toulu vavasoloa i mantele i taimi o le tai au savili o le angi mai lea mai le tu i saute i sifo i whiololo le malosi i nisi o taimi o le tai au Toi whaatalo whaatua i le rewhaenga o le fiafi Samoa i na wawalu ma le awha minute o te ai le whai Samoa ma alola ngā lue waptai le mafta mai lunga o le tātou ala leo le tasi o no tesi ma le tasi whamoi Samoa winga o le ta o au e whiololo le malosi o le savili o le toa o loa savili mai saute sae o lo o wha au pēr o na awhia i Samoa mai o mai ana i au matimu pupo o e awhia i le antaro Le tai o le talawhiawhia e leo iei se whautuanga po se laptainga o wha maalosia mo lauwhanua uma o Samoa i le so. Ea, o le wengalai nisi o pi tonu mai tu malo e awa o nisi o teimi ma timu popo e te olu vā salo ai. O le wenga mo le aso ate amo Samoa o le ai timu popo e nisi o no fuanga. O le tulanga nai pio ni ei winga o le tawi le so. Ea, joy fwy mo le aso ate amo i tantoni au kilani ma Samoa. Faiste fuanga i tāpena e lau ainga mō lo longa. Tala noa i lau ainga i le mea e whai pe asi i tia le vai au tafo lo fale. Tu au me ta ua e se no fuanga saunga le mu, ma wha au ngā se a fianga o lo longa o tuanai. E whai ma le sona o le ona toe tu lai mai o ia fianga i lau ainga. Tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu i taime o lo longa mamafa, o lo o iou lava 5. Tā lofa Samoa. Wau le nei o kāsu ti alu, a wale sui ale ngila wau le kio. A eva mai ina se furu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a.
te lua oi ai. Ma teo e awe le sue ngā tau whale a mā aroha. Wa umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la i titi tele. E le au toi wha pēnā mā, wa pa u i lalo le tausanga i le 5 o oi le nā, ma oi fo i pā. O le tau sanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau whale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tau sanga o na la fo ato loa lea o mea whai fua hai lau suisuenga. E tai lua tau sanga ma whai, se i a atoa lau 5 tau sanga. Wha mole mole, whai moi mātou. O le a lafo mai i le meli. Avia maua sosa, Omega Ka, ia maloi moa, Omega Ka, salale tau mofie, Omega Ka, fili mai loi le Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, o le telefoni o iwa lua vitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole keisi le Omega Ka. Ua maua le telefou mai le Auckland Zoo. O le Dinosaur Track o le atoi fo'i mai le nei tausanga. Sa hawa vali ma mata i le mataptia o le vaitaimi o dinosaurs. O la atu ngai o inga, maha le atu tangi. Pei atu e wha fo'i oe i le loa se lau miliona tausanga taluai. E au fia le nei mataanga i lau pe paul fali. Tala fia ngai mo le ainga atoa. Tanga iane i le aucklandzoo.co.nz. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa i la esi a le Our Kids Early Learning Centers i au kilani saute. O le Our Kids e whaavai anga nu o le Pasifika o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ili a foini whai aonga Pasifika mo o lātou whale aonga i au kilani i saute ma Wellington. Mo le lesi talai no lautama, po se talusanga i senga luenga. Pafso tai, Our Kids, i le ovalu se lau, 2.5 whātoru fitu. Ovalu se lau, 2.5 whātoru fitu. Tasi 5 a mo. Radio Samoa.
Lewa se antu le taimi le radio Samoa le rivango la wolias fulma le fitu minuto te nili tu la e tonu tu fa tala fa tu e ma tu ma ta le uma le danga ia tu piki le fana wa onga o le hotu wa mo le ia so lua va ia ne ola tu fu spau e fa ma le ia le tu e ta tu ta va le ia lo tu a foi o fa le ha onga ale fa na wa le le o nisi de on ta tu fa le ngalo tu lo mai le rivango la woli mo lo si fia. Ma tuala casa beds and appliances o lo fanga solo le tele ala tupa ui seti moenga seti no foa TV telefoni ma le tele o loa fa iloa ye nei fa fonga le radio Samoa nei fa salalonga e mau ai sang me alo fa mai le tutua mala unanga a le casa beds and appliances a fiona lo ina le fa fi to fa Great South Roadie o tahu e bo le tolo fi to weave Great North Roadie Henderson valau ye le ovalu se lau lua lima fa valu ovol selau lua lima fa valu o omile lua mo o tahuhu po le tasi mo Henderson male fa linga lona lua mana tuani o tusi fa lupenga o ile pa u fa bitoa o lo o fa nga solo ile teiminei limas fulu tala le tau le tusi o le songa ia po le vau fili foi toi lua va yaso ya ona toi fo ile tau masan o le tau masan i fitu sultala ale fa po ina le limas fulu tala without official radio Samoa le tolu pa tolu ono Hubble Avenue manukwa we mawa tuai sau lominga morisi fam tanga vala au le lua tasi lima i vatolu lua tasi lima i vatolu Peter Ngayane le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz te fai mai ei sau oka sau tusi fa penga i le po o lo o fa nga solo ai le mai ale rima sina o you like oni se down to fa linga lo tolu mai le riva ngo la woli ya wala wale lo po yeli yo lo tu pa ia ma lo o to ma malu to wangai moli ne yanu fa na wi ai ngo lo o fa muli mai va tano fa tu ia tu uma la vale ma huto mai ile dei temio la woli tu fa wala leo radio Samoa tasi lima i tolu a moi au kilani ma le tasi ono tesi ma le tasi fa moi Samoa Let's
Value lela, lona tawa tiati, wachua na iatu, poine lela I. Value lela, lona tawa tiati, wachua na iatu, poine lela I. Come straight from the music of the rhythm of your politics. Sing for the lyrics and the sun goes down. Oh
fianga sui filoi o le nei vai ngole a woli la o tui lu se fulu male tolo minu tolo tolo na ta leo le tulai fa le ri fia fio le solua solus futasi ne ma sino yu lai lua filu ono ja le fa da wida tolo tanto tala mai tolo la pasifika male la lolangi le sa e fa fonga ye le tulai tolo ta pedina le fitua ya Miriam la la toa pomari ai fa wo to pe tanto fa fi fianga mol molina ya no fa na wi ai ngolo fa di bai le ri fo ye fia fi ma tango file sulu mai o avele la e manu kauning yo ole so nga se singa ole so ku ka ngai ma fo le ye fia fi ole me bi to silianda ta ye to fo yo tanto bai wo fo i te nga pai ni me tanga ta ya ngai pa ki mana tua umani ai ai tai au e uma fui tai au ai ele stofi malas for right ai a feel to tongi o vai so fo e o le alarga ko melela fai nga ia o dia ko ile nga vai so fai le leila pa ke ti fai le leila fa tata o we te na telefo ia ai fai le me nga fa ti ma ba fa ai ko we pele au ka sa mistake la ko ia ka sa mi la ko stick ya o ka ko alu le mea ngai ngā whakie lau pāke ki manau se le ngile nei vaita. Ia, o le lui tau nā mo tāntou le nei awo, a mi se si ki ai lunga o le inflation nele wā alu le i le lang. O le atke muli ngai a o le wins, ia po le working income. Ia, pa masangi ma wha wō le vaenga ngā pā a whai, ua wha le kongu kākong.
Think a minute. You've probably heard the expression, like father, like son. It's often used because it's often true. A man was driving his car with his son when he was stopped by a policeman and given a ticket for speeding. The father was quite upset all the way home, talking about how he was going to get his friend at the police department to help him get out of paying it. Then he was going to give that policeman who gave him the ticket a hard time. Later, the father realized what a bad example he had been to his son. So he told his son he had said things in anger that he shouldn't. Then he took his son with him to court, admitted he was guilty, and paid the fine. Remember, your kids will walk as you walk, not as you talk. So are your ways the same as your words? Never forget that your kids will always follow your ways of living more than your words about living. In another family on a Saturday night, a car went off the road, killing the young man driving and seriously injuring his 17-year-old girlfriend. The girl's mother had worried all evening because she'd seen a bottle in the young man's pocket as they left the house. When the girl's parents got to the hospital, they learned that their daughter and her boyfriend had been drinking. The father left the hospital extremely angry, saying, "Wait till I find the person that sold my daughter that whiskey." When the dad got home, he went straight to his liquor cabinet for a drink. Inside was this note in his daughter's handwriting. "Dear Dad, I took your whiskey tonight. Hope you don't mind." There's nothing more important in your life than teaching your son or daughter by your good example. A young boy was asked on a questionnaire if he was a Christian, and he answered, "I'm not a Christian because my father's not a Christian, and I'm the same thing as him." Dad, you have the tremendous honor and responsibility to show your son his purpose for living and how to live the way his Maker designed him to live. But you can't show him Jesus' right way if you're not living it yourself. So won't you ask him to forgive you for your wrong living and to take control of your heart and character so you can daily show your son or daughter God's right way every day, both with your words and especially with your ways? Just think a minute.
Mali now le hallelujah worship team le bese Yesu sili o en tolu wan twai le polakala me now le think meden bo time to umalava le dei time la so le won toi fitu minuto lo toi on tale o le tulai fan tale fa ona u dan tule aus fa poponga tala mai le Pasifika ma le langi pe o tapena ele fel tua ya Miriam la la to pomari. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iva tolu amo. Ja, mole tulanga nga fa tangi le tato ma tanga mai la woli ana le la se yuli me fo le vai ngo leso ola se ngana wole tuk to bali le tato ba tanga ye ponto ana to tai le temi sasi la vai te te into le tuolo to soi fu ma le mantu wala le so fo wa ta hau ye to fa wa we fo ile ona tato ma futa le tangi ma sani pe ona ye le polkala me la woli ma fo mo ole wa sa de mai le sa le fionga yali ato so vemal polkala me ole nga ngai fo faiva i le fia fidei si uli o la vale tu lai ono ya manui tele na singo toi ele nga tele finga malo longa i le po ana ne ye le malo le fionga yali a to le ole a la fa so stasi fo mta ua a fa tole ai so fa mtai ele fia fidei tuli ta mai la por la mela ole nga ngai fo faiva ele fia fidei ma le fionga yali a to ya ele te wona emisia manui tele le nga yantu ya ingolo fa mai ya mga se singa lo finga yai male anga se fo ile ritimi ole fiafi ya me sele tang ma fo ina po le me ole asu yele mo io me fayanga mo ingi me fai ya o popula ko e liu ma moi tu ye ma fuala au ya o se lau pa sene lau ko ko ni fiafi male penisula mai bolino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o petu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o basa bali bali le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata gato tulele a omae mane ilano ole liu na oa omasia upele
Ele mawhai hanga o na ngalo Le tape tape mali o mai singano Olo o nopo nopo ai tine matama yung alona au wala lau papa Le masina se I esu solo Ia samo alo uatulu Se I fai mafia fianga Ie banga atene matama Olo sisi vai mapepese Matata lato nulele A umae mane ilano ole hiu Na o umasi a ulele Perina ole Pacifica E fai mamita vitanga ya ita Wafa abe